laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ومصطفاه وحبيبه أرسله الله رحمة للعالمين وهجة على الناس أجمعين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلينا معهم إلى يوم الدين. أيها الجماعة المبارك، أيها الجمع الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وتاب مساءكم أينما كنتم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتي وفي ميزان حسناتكم جميعا وأن ينفعنا بهذه الكلمات من اليوم إلى قيام يوم الدين وبعد. harayko adi kon mbawa en yettude Allah subhanahu wa ta'ala juulen e nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam. hiɗen seedo wondema nelaɗo o yettini nelal o tinnike e kaɗo diinal islam ha no hani e tinnorde non ko ɗum waɗi sika hewti en kañum diina kan no hani e hewtirde non kadi tawi hay hunde man kaali ton awa haray hiɗe weltano ɗum no jomirawo subhanahu wa ta'ala. si ɗum ɗon feƴƴi e weltanike rasulu sallallahu alaihi wa sallam e sahabaɓe makko ɓen e hikkiɓe e sahabaɓe ɓen e hikkiɓe ɗon ɓen kadi ha yetti e meɗen ɗo hande ɓe fof yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓuɓe ko moƴƴi e kala jokkitiɗo ngol ɗon laawol. si ɗum ɗon feƴƴi haray mi weltano jama dendagal wonɓe heɗade ɓen laawol kisal o sayɗoɗe. mi toro jomirawo subhanahu wa ta'ala yo kafidu en fof baraji ko wonata e ɗi konguɗi ɗo kon wata o ɗaw en ɗin baraji ɗon ɗe yo okku en kadi mana hayran mo afiyatan e meɗen e ɓengureji meɗen en fof. toro Allah subhanahu wa ta'ala kadi okkipiɓe fi radio lawol kisal on yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydan ɓe fof jam e kisiye waɗanaɓe hayran o afiyatan kamɓe ɓengureji maɓɓe que ce soit no wonɓe ka technique ɓen ma jogiiɓe jonde nden ɓe fof e maɓɓe. summa si ɗum ɗon feƴƴi haray hiɗen anni yewtugol fii gurdan ceernojo mo heewɗen nande hino jaaɓodire e ɗenɗe hino wi'e al-Bukhari. en nanay si karamo koɓɓe janngani en hadis ɓe inna imam Bukhari fillike mo. hiɗen heewi nangol ɗum joni noon haray yiɗɗe mbangigol ko hombo woni o imamul Bukhari ɗo, ko honɗum waɗi si tawi sowno fo sowno en nanay hino wi'e imamul Bukhari fillike ma imamul Bukhari sellini on hadis ɗon ɗe. haray ko ɗum ɗo woni ko yiɗɗen ɓangingol ɗo berwo ko Allah subhanahu wa ta'ala newni. haray bidayatan wiɗen kañum imamul Bukhari wallahi e nder qissa makko on hino woodi ga alhaaliji hawniɗi fota fuɗɗorino janngiri non haa ko honno yumo makko darori fiyo janngu haa ko honno o ɓuriri mana goreɓe makko ɓe wonduno sa'i gooto haa ko honno o wallifori defte makko ɗen tentini deftere wettenden sahihul Bukhari e ko yowdiri e muɗum e yiyay e nder nduyaadu ɗo kadi wallahi mu'jizaji molanaɗi. haray noon o darsuɗo hino ɓuri himmande fof kono tentini jogiti ɓen deftere hande inna hino jangude. sen jangi qissa imamul Bukhari mo kala haray peesa e ɗon hoore muɗum peesa ɗo wakkilare mum nden ndaara si tawi on tigi tawi hino eɓɓa wa'itirgol noon o yetta Allah, so tawi le hino manki haray on tigi ɓeyda tinnagol. haray ko ɗum ɗo woni tigi tigi on aslo on e jangugol qissaji ɓeɗo ko fi wajitagol e fi jembingol ɓe golleji maɓɓe moƴƴi ɗin fi on tigi tinno. haray ko ɗum ɗo woni lasli on e ɗum ɗoɗe. donc amma inde makko kanko imamul Bukhari haray ko Muhammad ko Abu Abdullah Muhammad bun Ismail bun Ibrahim bunul Mughira bun Bardizbah
البخاري الحافظ إمام أهل الحديث في زمانه هرايكو محمد كان كو ويته كو جدال إبراهيم كو أنون كو جدال مغيرة أنون كو جدال ويته دو بردزبة هراي كو حافظ سيغوت إنما كو حافظ معنا karamo ko ben si tawi on tigi jangi ka hadis ha tigi tigi on hunji ke ha o gayni hunjagol e wolay ko ha honto on tigi hunjete so wi e hafiz haray o hebuno dum non si o wi'a al hafiz kanko o karamo ko jodode imam al bukhari tawi kadi fewndo zaman makko hay goto ala e bindirtedo e makko e gandal ko yowondiri e sunna nelaado sallallahu alayhi wa sallam haray non karamo ko baado be tarikh ben be lutondiri eske lasli makko ko arabujo ka wana wono karamo kojo gono we abu walid al baji e goddo no we al khatib al baghdadi e imam an-nawawi jomirawo riyadus salihin on e imam adh-dhahabi jomirawo siyaru a'lam an-nubala be do foppi be yewti be inni wonde soro makko kanko imam al-bukhari wiete don bardizba hari ko farisiyankejo ko dum woni ko yimbe iran lasli makko haray amma jibinede makko kanko imamul bukhari ko jibina ko e nyande sappoytati shawwal 194 hijriya mana ko hebi duubi temdere e duubi capande jeenay e duubi nay ko nulaado Allah sallallahu alaihi wasallam wi makka be seni madina ko dum don timmi woni ko jibina dum hawrondira e jibinede annabi isa le 20 juillet 810 haray ko dum non feppondirta on date don haray babe makko fatino tay ko pay kunni jonnon gila do haray en fuddoto famugol haray rol sonnajo on ka ne'ugol pay kunkum odo en andi fi o woni imamujo molanado o woni imamujo mo tawata adna on fop hida wawi de julbe ben alamo andamo kono hari babe makko fatino tay ko pay kunni ko yummo makko hefti alhaali makko on fu ekipugol ko honno jangeto awalan kanko imamul bukhari ka fuddi don ko woni paykun o wumuno ba o wumi anini yummo makko fota parce que ko bobo gite de yehi donc nyande go yummo makko no wali dani be hoydi be ya annabi ibrahim alayhi salam annabi ibrahima seni ka koydol makani be hey ko an ko ayo jiado allah rutti gite biddo ma on e ma sabu ko hewda du'agol kon ma dum sabu ko hewda wullugol kon ko filli don abi muhammadul balkhi ko on wi mi yejjiti siko ko be wi ko sabu ko hewda du'agol kon ma ko sabu ko hewda wullugol kon ala kulli hal kanko sonnajo on hoydi annabi ibrahim inni mo wondema allah rutti gite mana gedal makko sabu ko hewi du'agol kon ma sabu ko hewi wullugol kon donc bay kanko sonnajo on o fini himo welti moƴƴa est ce que dum do ko gonga wawi wonde o yimmi o yehi ka paykun ko wali don hado sa imamul bukhari ko paykun o mowli koyde makko den fi findingol mo o wadi don doyi ha o findinimo ba o findinimo o ya immi tun o inni nene mi do rentuma o woli dum laabi tati on tumati sonnajo on o fesi o welti o wi alhamdulillah alqadiri ala kulli shay mi yetti allah wawdo kala hunde haray nde yewtere do hidan tawayande ka tarikh dimashq li ibn ashakir e tahdhibul kamal lil mizzi donc haray ko yewtere sellunde haray ko ni woniri alhaali makko allah subhanahu wa ta'ala wuminno makko no artiri gita makko den kanko imamul bukhari summa joni non fi fuddagol makko jangugol gol nyande go yummo makko hino ranza pihoy ka suudu miranhoy e der ko beranzata kon be yiti don kaydiwol tay ko hadis nala sallallahu alaihi wasallam winde ngol kaydiwol don be anditi kisan modi mabbe maketedo ismaila on woni ben imam al-bukhari on tumanti be fesi bay be fesi kanyum paykunkun mana imam al-bukhari had ko payku wiida on say o inni ayumma ko no wonda fesude nen makko wi yo Allah yaafu babe ma har ko gorko hulayno do Allah hari mo hewno yelagol
fi o heɓu ɓiɗɗo gorko ganndo. Mi anditi noon ɗum mi tawi woni ha joni mi naɓalima taw jande tigi tigi on haray mi desidi bila janngo il faut mi kipa fi no jangira, sabu mi yiiɗo hadisaji ko baben ma winduno, baben ma ko ganndo molanaɗo wonno, haray mi heɓi ɗon miijo kisan tami weddito yo mi naɓe janngoya kisan hunjoɗa qur'an janga makuji nelaɗo din sallallahu alaihi wasallam, janga arab. On tumati kañum paykunkun o wi o wi nene haray baben an hari ko ganndo, nen makko wi naam baben ma hari ko ganndo. On tumanti o wi nene mi fodima inchallah min kadi mi rewra e lawol baben ngol, mi hittinay mi janga ha min kadi mona ganndo. Donc haray ko ɗum ɗo woni ko paykunkun foduno yumma muɗum, sabu ko ɓe yi ngol ɗerol ɗon. On tumati ɗum ko waɗi koye saare wiyeten nden Bukhara, nden saare ɗon kande woni hande adna on koye nder pays wiyeteɗon Uzbekistan. Hari noon on tuma nden saare ko jeyande e cae ɓurɗe mawnude, ɓurɗe nantude inde on sanga ɗon. Hari kadi arabu hino janggeteno to moƴƴa qur'an hunje e tarikh karamukoɓe hewɓe iwrunoɓe Madinatul Munawwara e iwrunoɓe Makka ardirno gon sengo ton, ɓe woni ton tawi gandal molanagal hino heɓo e on ɗon nokku. Donc kanko Imamul Bukhari yumma makko ƴettimo noon naɓi e karamukoɓe nden saara ɗon wiɗen Uzbekistan. O fuɗɗi janngugol e nder ko jangata kon wonali ka o timminta duuɓi 10 tawi o timmini hunjagol qur'an, o wawi wolugol arab. Donc o jangi fiqhu, o hunji hadisaji nela Allah sallallahu alaihi wasallam hewɗi tawi tigi tigi on koye nder ko timminta duuɓi 10. Yumma makko nde yino ɗum ɓeydi heɓugol kadi courage fi kipugol no jangira. Kala ka nani fi karamokojo puusa mo inna yo yahu ɗon tigi tigi on yo wakkilo o janga e nder saare wiyeten nden Bukhara, ha saare wiyeten nden Samarqand, ha e saare wiyeten nden Bikand. Ɗeɗo caye fof ko caye wonɗe terlemma ɗon e goɗɗe ɗen no wontiri fewndo hande e mana e nder Risi, caye goɗɗe ɗen hino wontiri e nder Iran, ɓurɗe hewde ɗen hino woni e nder Uzbekistan. Donc ko ni karamokojo on ko ni kanko mana Imamul Bukhari o fuɗɗori janngugol, o woni joni e jindugol e nder Bukhara kañum e Samarqand e ɗaɓɓitugol karamokoɓe wonɓe ton jannguɓe ɓen tawɓe ɓen tigi tigi on hino muuti e gande e nden ɗon saare. No jeeya e ceernoɓe ɓe o yiidi ɗon mana karamokoɓe tawɓe ko ɓurɓe mawnude battimɓe e makko, cheikhujo wiyeteɗon Muhammad bun Salam al-Bikandi. No jeeya e mum cheikhujo wiyeteɗon al-Ja'fi. Donc e karamokoɓe go hewɓe ko wana ɓeɗo en sifoyto fi karamokoɓe jannuɓe mo ɓe yeeso, ɓeɗo fop o jangi e jungo maɓɓe. O yehi kadi saare wiyeten nden Naysabur, o jangi ɗon e jungo karamokojo no wiye Yahya bun Yahya, e karamokojo go kadi hino wiye Ibrahim bun Musa. Ɓeɗo fof ko karamokoɓe jangimɓe mo. O jangi ɗon ha o muuti. ɓa o muutike on tumati o yimmi o yehi Makka. Yahugol makko Makka ngol ko kanko yummo makko e koto makko yaaduno Makka kadi o jangi e jungo karamokojo no wiye Abi Abdurrahman al-Muqri e Imam Khallad bun Yahya e Imam Hasan bun Hasanul Basri e Imam Al-Walid Ahmad bun Muhammadul Azraqi e Imamul Humaydi. ɓeɗo fof o jangi e jungo maɓɓe Makka. Madinatul Munawwar o jangi e jungo karamokojo no wiye Cheikh Abdul Aziz al-Ayusi e Cheikh Ayyuba bun Suleyman bun Bilal e Cheikh Ismail bun Abi Uwais. ɓeɗo fop o jangi e jungo maɓɓe. On tumati nde o gayno jangude e jungo ɓeɗo o desidi kadi kala ka o nani fi maku nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no wowle, o kipay ha o andoya on maku ɗon no selli walla sella. Si tawi no selli o ƴetta o winda, si tawi sella o accida e jommum. Kanko ɗum ɗo wonno objectif makko on e gurdam makko ɗam. Donc o yimmi o yehi kadi Égypte. Eɗen andi on sanga hari Égypte mana no jeeya e duɗe tatagije, duɗe ɗe tawata ɗen fi mum no ɓura sifede aduna on. Hari gando on say sa yahali Égypte yawɗa Misra haray hino mankamma. O yiwi ɗon o yehi kadi e nder Sham on. Sham o jangi e jungo wiyeteɗon Abil Yaman, o jangi e jungo wiyeteɗon Adama bun Abi Iyas, o jangi e jungo Bishr bin Suaib, o jangi e wiyeteɗo kadi Abil Mughira Abdul Quddus e Ahmad bun Khalid al-Wahbi
ɓeeɗo fof jangginimo e nder leydi Sam ndin e karamokoɓe kadi ko wana ɓeeɗoɗe. on tuma fi makko fuɗɗi lollude e nder ka o jangata kon, kala ka o yehi o jangi o janga e seeɗa tun Allah subhanahu wa ta'ala udditamo o wawa buy. karamokoɓe ngalɗi ko honno kanko ko woni hunjagol kon tawi no diwi ɓe. on tuma fi makko sakiti, fi makko anda moƴƴa, ha tawi karamokoɓe makko gosa joni tawi o satanayɓe. ha karamoko makko watti wiwde wondema yo dartu deftere karire e nder ko dartatande kon o darota so o yi ton ella yo satu ella on. bon harayno fillinde yewtere ɗon cheikhujo makkon wiyeteɗon Muhammad bun Salam al-Bikandi, karamokojo Bukhara on, mana wonno ɗon karamokojo hadis ko wiyeteno on say ma wara an nahar, mana ko woni ɓaw cangol ngol, ɗum ko ɓe hoɗirɓe terlen ton Uzbekistan e ko waytata noon. haray ɓe ɗaɓɓirayno mo yo rewto defte maɓɓe ɗen o dara so yi ton ella, mana o ɗaɓɓita ellaji ɗin o fillitoɗi o sellina ɗi kadi. donc haray kanko Imamul Bukhari ɓe wi wondema o hunjino hadisaji nelaɗo guluji 70. o hattali ɗon tun hari kadi o yewtata e sahabajo hay e goto o inna mi naniri kaari, ma ɗum tabi'inajo hikkiɗo e nelaɗo hay e goto o yewtata o ƴetta yewtere on ɗon, sina ma o anda ko honto on tigi jibina e ko honto on tigi wuuri e ko honto on tigi faati. subhanallah. e yiɗo en faama e moƴƴa ɗo fi makuji nelaɗo ɗin sallallahu alaihi wasallam. hande hewɓe donc tigi tigi yana e tuwi a nela Allah sallallahu alaihi wasallam maaki jeyid, si nela Allah sallallahu alaihi wasallam maaki kono hiɗa hani andugol an kadi ko e deftere honde ittuɗa on maku nelaɗo ɗon. yilti kadi ka nunɗal gandal ngal ley sa gayni sifagol hadis on wiya on hadis ɗon ko rawahul Bukhari, Imam Bukhari fillike mo tawi ko Imam Bukhari fillimo, ma rawahu Tirmizi, Imam Tirmizi fillike mo tawi ko on ɗon fillimo. yilti kadi wono Imamul Bukhari na sahihul Bukhari tun o marno, si tawi ka sahihul Bukhari hadis on filla wiyamo rawahul Bukhari fi sahihihi, Imam Bukhari fillike mo ka deftere makko sellunde. si tawi le ka deftere makko al adabul mufrad wi'a rawahul Bukhari fil adabil mufrad, kaka adabul mufrad o filli on ɗon hadis. ɗum fo on tigi ɓangina ko ɗin non piiji fo wiyete nunɗal gandal. e yi oɗo karamokojo on kanko kala mo ƴettayno hadis e jungo mum ko ma o ande o jaɓatano nani o anda ko honto wurɗa, ko honto janguɗa e ko honto tigi tigi on fi alhaali ma on fof feƴƴi. tayle ko faatiɓe ɓen o anda honto on tigi faati fi honɗum fi yottingol makuji nelaɗo ɗin sallallahu alaihi wasallam no ɗi woniri non net hara hay hunde uytaki ton. ko sabu ɗum ɗolle wat sika dina hewti en ɗo hande tawa hiɗen sendidiri ko laaɓi e ko tuuni, hiɗen sendidiri ko wiyete hadis selluɗo e hadis lowɗo, hiɗen sendidiri ko wiyete sunna e ko wiyete bida hakaza. donc kanko Imamul Bukhari ko heɓata duuɓi 16 o tawi ha joni himo soholiri kadi yahugol ɓeydo gandal. o yiltiti kadi Makka, ɗum ko hawri ko an 210 hijiriya, ko heɓi joni duuɓi 200 e duuɓi 10 ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam feri. o yiltiti kadi toujours o continue kadi ɗaɓɓugol gandal. o woni toon yumma makko accimo toon kañum e koto makko Ahmad ɓe arti kadi Bukhara. kanko o continue o woni toon himo yiltodira hakkude karamokoɓen toon funnangue hirnangue kala ka o nani karamokojo o yahay o janga e jungo on tigi, o alano e yawitagol hay e goto. ko ni o jokkiri ha timmi, ka timmata ɗon duuɓi 2 tawi himo Makka. tawi joni o fuɗɗi keɓude gandal, ko on tuma noon o fuɗɗi wallifagol deftere makko wiyeten nden Gadaya as-sahaba wat-tabi'in, mana deftere sifotonde fi sahabaɓe nelaɗo ɓen tun sallallahu alaihi wasallam e fi tabi'ina en, ko ɗum woni mana hikkiɓe sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alaihi wasallam. nden deftere ɗon ko fi ɓen tun o sifi fi on ɗum par ce que hari o andi fi ɓen ɗon trop e wi kanko hadis, kala hadis mo jangi ma o anda ko hombonaniri kaari, ko hombonaniri kaari ha yetti e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, o ala ƴettude sikki sakka. bon e hoore ɓen kadi so andi ko hombonaniri oya
ko ma kadi o anda honto ɓe jibina e ko honno ɓe wuriri, sabu ɗum waɗi o andi sahabaɓe moƴƴa fi kala ɓe wuridari, o andi tabi'ina e mana hikki ɓe sahabaɓe moƴƴa ha tigi tigi o andi ɓe gandal yonugal, o tawi hino nécessité hino hani ka o ƴettangal gandal ɗon o windangal e deftere fi ɓeɗo fo mo kala no wuriri. koye ɗum noon cheikhna al albani rahimahullah woni ko tuugi, kañum kadi jangi fi ɓe worɓe ɗo saati ɓe ndara ɓe ta kala nunɗunoɗo tigi tigi on andiraka sama kala hadise on ɗon on sella, kala andiranoɗo ɓoyɗugol ko kum fanɗi o, sabu ɗum ɗon on hadise on ɗon on lo'a. haray kanko addi wallifade ko wayta tawan e sifa nden ɗon deftere, o wi nde gadaya sahaba wattabi'in. haray nden ɗon hino anda ko premier deftere wallifande e ko yowodiri e sifa ngal ɗon gandal. donc haray ko o yiɗno kadi wonugol madinatu munawwara kanko imamul bukhari fota ngol lawol ɗon kadi ɓawa i makka o arti madina tigi tigi e nder ko woni madina kon, ko ɗon o wallifi deftere makko wiyeten nden at-tarikhul kabir, tariha mawɗo on. no wodi e fi nden ɗon kadi ko hawni, sabu nden deftere ɗon ko honɗunde mofti ko inɗe filliɓe hadis nelaɗo ɓen sallallahu alaihi wasallam ɓe fop e alhaali maɓɓe ber kala mo o naniri ma ko nelaɗo o waɗi ɓe fop e nder non deftere ɗon, o wi nde at-tarikhul kabir. ko ɓuri noon hawnagol musidɓe julɓe tedduɓe, haray hiɗen andi zamanu meɗen ɗo alhamdulillah hande kala ka yaɗa hino jalbi, foti kaka ɗate, foti kaka cuuɗi, fop kuran no woɗi. amma imamul bukhari o filli o inni womi yahayno ka takko berɗe baqi'a mi jooɗo ko si lewru jalbi mi winda, ko noon mi windir nden deftere ɗon ha mi mutini, ha o mutini ko lewru ndun si jalbi o ara o winda. subhanallah. enen noon tawa joni hiɗen fofani ha yahugol wakkilo ɗaɓɓita ɗum ɗon janga, hina kam fere ko feƴƴi yeeso ɗon. haray ɗum noon ko hande wattango yila e mum waajito titigi on. haray ko ni imamul bukhari woni ko yangori e ɗum ɗon ɗe on alhaal ɗon ha o wawi windugol nden deftere ɗon nde lanni. on tuma o immi o yiltiti o yahi sham, o yahi misra, o yahi kharasan, o yahi iran, o yahi mana sengo funnange riisi on to, kañum ma e hirnange afghanistan. ɗum ɗo fop o yahi, ko nammo ton wona ɗaɓɓugol euro, wona ɗaɓɓugol dollar, wallahi ko nammo ton fof ko ɗaɓɓitugol makuji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, fi yo heɓu baraji ɗum ɗon, fi yo heɓu baraji rasulu sallah sallam, fi kanko kadi yo yottin e kaɗo dina. hakaza o yahi kadi ka duɗe mawɗe arabu ɗen ɓurno wonde ɗon on sanga, ɗum ko basra kañum ma e bagdad. hari on tuma ko bagdad wonno capital lontal islam on, tawi capital ngal iwi madina, fewn ɗon ko bagdad woni, ɗum ko fewndo al khilafa al abbasiya. o gandi ɓay sahaba ɓen ɗanayo feƴƴi lontal arno ngal ɗon hino wi'e al khilafa al umawiya, lontal umawiyankoɓen ɓayn non feƴƴi hikki ɗon al khilafa al abbasiya, lontal abbasiyankoɓen. haray ko ni l'islam on woni ko laamora, ko noon ɗin étape ji ɗo yaari ha hewti en ɗo hande. donc ɓe wi e nder ɗin voyage ji ɗon imamul bukhari o heɓuno gandal molanangal ha tigi tigi on fi makko lolli moƴƴa, fi makko nana fota tigi tigi on. karamo koɓɓen on andi no jeeya e aadaji karamo koɓɓen sifa ko fewndi kon hande. si goɗɗo wi tun himo jangi, si o tummodirama andoto, so o yewti andoto. si karamo koɓɓe yiiɗi ɓe anday mo kala anday ko honto place o yon gasto mana hikkade ɗum ɗon. haray koko mana ko fina tawa. joni imamul bukhari oɗo ɓafi makko lolli moƴƴa tawile kadi no wodi karamo koɓe hewɓe on say tellen bagdad ga jokkuɓe fi gande hadis. ɓe inni men nani suka no yalti bukhara hino wiye mana muhammad bun ismail al bukhari, men nani ala ko o hunjaki e mako jinaɗo, menen men faala andude ɗum. allah waɗi on sanga ɗon o ari bagdad. ɓawo ari bagdad karamo koɓɓen ɓe ƴettide makko rendez-vous, ɓe haldi joni janngo yo ar, hino wodi masalaji ko ɓe faalamo landagol e hadis, fi yoɓe andu si tawi ko wi'a kon hafiz ko gonga ko hunjiɗo, es tawi hinano woniri. janta fota musidɓe julɓe haray ko honno woni ko ɓe waɗi mo. ɓe suɓi hadisaji nelaɗo temedere, ɓe ɗaɓɓi worɓe 10,
ɓe innimo kala e maɓɓe yo ƴettu hadisaji 10. ɗin hadisaji 10 on tigi ƴetta sanadu on, sanadu hadis oya, winda ka matnu oya, ƴetta matnu oya o winda ka hadis oya. Masalan joni wano hiɗon andi sen ƴetti exemple wano hadis kanila Allah sallallahu alaihi wasallam maki man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. On hadis ɗon ko fillani en mo ko Aba Hurayra. Donc wano hadis innamal a'malu binniyat ko fillani en on non ko Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Joni non ko honnum ɓe woni wadde joni ɓe ƴetta hadis innamal a'malu binniyati on ɓe winda takko on ɗon Aba Hurayra. ɓe ƴetta hadis man sama ramadan imanan wa ihtisaban ɓe winda ton Umar ibn al-Khattab. On andi ɓe lutindiri, ɓe ƴetti filliɗo oɗa on ɓe windoy to, ɓe ƴetti filliɗo oɗa on ɓe windiri ga, ɓe lutindiri ɓe karamokoɓe 10 mo kala lutindiri hadisaji 10 ko ɗum won temedere on. ɓe noddimo ɓe inni joni nahi ɓe darde hunjagol makko ngol, ɓe inna bon mo kala amen ɗo no mari hadisaji 10 ɗi faalama jangal ngol, haray an kadi wowla ko hondu yiiɗa e ɗin, est ce que yiɗi selli ka ɗi sella, ko honum faamuɗa e majji. Karamukojo arano on ari o jangi hadis arano Imam Bukhari maki la arifuhu, mi andamo. O jangi hadis ɗimmon Imam Bukhari maki la arifuhu, mi anda on hadis non. O jangi tammon Imam Bukhari maki la arifuhu, ha o timmini ɗi 10 fo Imam Bukhari maki anda, on non karamukojo potti. ɗimmon ari kadi jangani mo hadisaji 10 yiltindiraɗi, ɗon kadi o maki o anda. Tammon ari nayaɓon ha timmi ɓe karamukoɓe 10. E nder ɗum tawi fuɗɗama sownodirede buyni ko ono wiyano hunji ko landa o ko anda, andi yimɓe heeɗiɓe ɓen kañum anda ko complot karamokoɓe koko yiltindira, kamɓe ɓe andal ɗum non, kono faamuɓe gandal hadis ɓen kañum no andi ɗum ɗo koko yiltindira. ɗi sanaduji ɗo na kañum jeeyi ɗi matnuji ɗo, ɗi matnuji ɗo na kañum jeeyi ɗi hadisaji ɗo ɗe. On tuma ɓaɓe gayniɓe fap kanko Imamul Bukhari o yiltiti o inni joni noon miɗo wawi yewtude, ɓeyni hi o yilti ka karamokojo arano o wi an hadise ma arano mo yetiɗami on filliɗa, wiiɗa masalan on ko Umar ibn al-Khattabi filli, min nanon mi famirimo, ko mi faami on ɗon ko Aba Hurairata fillimo. Hadis ma ɗimmon mo wiiɗa lan ko Aba Hurairata filli, on ɗon nanon mi famirimo, ko filli on ɗon ko Sayyidina Umar ibn al-Khattab. O adda kadi mana matno o addida kañumma e sanadon o hunjo hadis on haalannoya. O adota o fillitantoɓe erreur ji ɗi no ɓe waɗiri noon tawi hay fus o yejjitali, o wolnaɓe noon ko hondu woni ko selle mum kon. ɓa o gayni ɓe wi kamɓe tigi fashhadna lahu bil hifzi wal ijadati, min seedanimo wondema ko hunjiɗo, min seedanimo kadi tigi on ko karamukojo ko hafiz, hay goto tigi ala wonɗo e yeeso makko e ngon zaman ɗon ɗe. ɓennon o gayndi e ɓennon o feƴƴi yeeso ton kadi goɗɗo goo no wiye Abil Azhar, on wi kadi Imam Bukhari o yehi kadi Samra Ganda. ɓawo yehi e nden saare ɗon kadi ɓenɗon kadi ko honɗum ɓe waɗi testugol mo ndaara gandal makko ngal. On andi joni no woodi hadisaji tawata ko worɓe Irak ɓen yahuno naniri ɗinɗon nelaɗo, ɗum ɗinɗon hino wi'e mana sanadu majji on ko sanadul Iraq, ko worɓe Iraq filli. si wiyama tun sanadul Iraq ko worɓe Iraq filliɗi. hadisaji no gono ton mana ko worɓe Madina ɓen andira ɗinɗon. hadisaji no gono ton hara ko worɓe Yemen ɓen naniraɗi. goɗɗi gono ton mana ko isnadu Sham, hara ko worɓe Sham ɓen andiraɗi. ɓeɗo kadi ko honɗum ɓe waɗi, ɓe adda hadis on ha ɓe gayna, ɓe ƴetta hadisaji wano 10 ma nogay, ɓe ƴetta filliɓe ɓen ɓe waɗa worɓe Sham, ɓenna ko ɓen filli ɗiɗo. ɓe ƴetta hadisaji Iraq ɗin ɓenna ɗiɗo kamɓe ko ɓe naniriɗi ko worɓe Madina. ɓe jiɓidiri ha ɓe gayni. Imamul Bukhari ari fuɗɗitiɗi fop goto o fillo o inna min e hoore nedi kadi hadis kaarijo min hinanon mi andirimo, on ɗon ko kaarimo Madina fillimo. hadis kaarijo min nanon mi andirimo, on ɗon ko kaarimo Sham fillimo. hadis kaarijo nanon mi andirimo, on ɗon ko kaari ɓe Iraq fillimo. ɗon kadi o jettidir ɗum ɗon hay nokku o faljali. ɓe inni la fi sanad wala fil matn, o faljali ka worɓe filliɓe ɓen, o faljali ka konngol fillangol ngol. donc haray ɗen andi sinnama sanad ko fillotoɓe wano sen wi joni
mana haddasana humaydi haddasana yahya haddasana mana kaari men naniri ko ɗum ɗo wiyete a sanad. matnu on ko konngol hadis on wona se wi innamal amalu binniyat golleji ɗin fof ko anniyeji ɗin ko ɗum ɗo woni konngol kona ɗaɓɓiteɗe kon ko hadis ɗum ɗon hino wiye almatn. donc hara ɓe testimo e o façon ji ɗo fof tigi tigi on ɓe tawi ko yani kana yafuugu aqranihi fi zamani hari himo ɓuri dendagal ko wiyete kon fewroɓe makko e on zaman ɗon ɗe o ɓuri hay karamokoɓe makko hewɓe tigi tigi on ko ɗo wonno imamul Bukhari. joni noon haray ñande goo kanko imamul Bukhari himo huyli ɗum ko sababe joni fuɗɗagol makko moɓidirgol kad defte hadis ɗen e wolinani o wallifike defte kono ɗen ɗon na hadis ndeya nden ko fi worɓe hadis ndeya ko fi tarikh. donc haray ñande goo o hoyɗi kanko imamul Bukhari koyɗol ngol ngalɗinimo fota weeti bimboye karam ko makko o sifaniɓe o inni hanki mi yii miɗo dari yeeso nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray miɗo jogi wifirkum miɗo wifa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam miɗo pottina kala si tukum wi jotta e maɓɓe mi wifakum miɗo wifana ɓe fiwata lakkere heɓuɓe titigon mi ngalɗi fota e ngol koyɗol ɗon ɓami fini miɗo humpa haray andude ko honɗum woni ɗum non. karamukojo makko goo welti fota on innimo inchallah sawfa tadfa'u lkadiba wal iftiraa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. a wonay ittowo kala fenande bakande e nelaɗo a wonay duñayɗo kala hadis tigi tigi wi'aɗo nelaɗo no wowli hara wowla an on ko ɗum ɗo wonta jittidirowo ɗum nonde. on tumati kanko imamul Bukhari o welti fota noon feppodiri joni argol men ka wallifagol makko sahihul Bukhari ɗon kadi ɗo hen sifo ɗum noon hiɗen faama wondema goɗɗo wallahi kala ka dambugal moƴƴere woni tawe wakkiloɗa fiyo moƴƴere nden marsu ta tefu ko kaari won ton ma wana kippu tun an fiyo moƴƴere marsu ɓaharay ko baraji on tigi faala ko wiyete ko lillahi wal rasul baraji maɗi waltoɗa ɗum goɗɗo yiɗi sali kono on ti gertum moƴƴina annu e muɗum o heɗitoɗen ɗo ko honno imamul Bukhari walli fori sahihul Bukhari. kanko imamul Bukhari o wi wo ñande goo kunna jalisina inda cheikhina ishaqa burrawi alimu kharastan wo ñande goo har meɗen jooɗi ka karamu ko amen cheikh ishaqa burrawi fa qala ahadun min ashabina goto e wondiɓɓe amen ɓe wi'i ha hande ka won ɗo karamo koɓɓen hay goto anda ko hombo woni o wowlunoɗo ɗon wo on inni ene tigi tigi Bukhari ɓa Allah waɗɗa hunji moƴƴa haɗi moɓidira e nder ɗi hadisaji ko janguɗa fof deftere wotere sellude nden ɗon nde wona ka yiltitete e mum fi makuji nelaɗo ɗin suɓa ɓurɗi sellude ɗin hawtidira ɗin ɗo waɗna en deftere. on tumanti kanko imam Bukhari o maki kisan fa ajala fikri ila dhalik miijo ango yiili e ɗum mi heɓi ide on kisan mi tawi ɗum ɗo ko ide labaɗo ni tigi tigo yomi geru mi waɗa ɗum ɗon de. on tumanti o inni fa bada'tu atlub wajma'ul ahadis wa bada'tu aghadu khimara hadhihi rihla tawila o inni mi fuɗɗi kisan moɓidirgol hadisaji ɗin seeɗa tawi nde ñande hari ko duuɓi 23 o mari 23 ans ɗum no hawrodira en 217 jibinede 217 fergune laaɗo sallallahu alayhi wa sallam e yi ide moƴƴingol sahihul Bukhari on hina imamul Bukhari heɓi ide on ko goɗɗo go on heɓuɗo kadi gommijo ɗon on ide fi makko wowlaka ka tarjamaji andaka ko hombo kono fi andaka ko hombo hara en fop foten andude kala ka hadis imamul Bukhari janga haray si imamul Bukhari heɓi baraji sappo addunoɗo ide on kadi yo defterne moƴƴine on kadi heɓa e baraji sappo fi o andaka fi makko wowlaka fi o lollali wallahi ɗum lorratamo hatta baraji ko makko ko waalo haray ɗum non tun ko waaju molanaɗo ko duwaɗen famude haray ko dambugal moƴƴere kala ka udditi neɗɗo on ko yo geru o tawe o wona nder ton ɗe taw wiu ma o ande ma fi makko lolla
ɗum ɗon na hay hunde girugol tun Allah subhanahu wa ta'ala andane haray walla a heɓi ko ɗaɓɓa kon ko ɗum ɗo woni haqiqa on e gonɗon sengo donc haray ko ni woni ko histoire ko fuɗɗori kon mana moɓidirgol makko nden deftere ɗon wiyeten nden sahihul Bukhari ɗum haray tawi on sawi ko duuɓi 23 woni ko o mari kanko imamul Bukhari on tuma noon o fuɗɗi moɓidirgol kala ka o nani kadi fi hadis o ɓeydi noon hittingol ko hittinano arano o ɓeydi tinnagol o yehi o ɗaɓɓiti kala ka o nani fi mako nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam no wowle o yehi o ɗaɓɓitoy tawi noon himo reeni fota kadi e ɗin makuji nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗe o ƴettata fi honno puisque o yehi ñande goo ɓe wi o tawi o nani fi hadis nokku goo e Fulawa o yimmi o yehi balɗe himo yahude yahangol on hadis tawi ko aynowo nayi jogii hadis on o wari ɓawo tawi on aynowo nayi o tawi on no suyna nagge hino faalange humude kono ɗaynayge woni hay hunde ala ka miran mum on tumante o hewti o inni aynowo ko noon ɗa wadde ɗon o inni mi faala humude ɗiɗammi ɗo taho kono o inni a ɗaynayi no woni hay hunde ala ka miran mum o inni hay hunde ala ka miran mum ɗo tigi on mi ɗaynayi ɗi woni fiyo mi hendo ɗi tummi huma subhanallah imamul Bukhari ma kadi mo mi nanno konngol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam gotol no e jungo ma kono mi ariɗo no mi yirumani a amali ɗaynugol dammol a amata kadi ɗaynugol lam ɓeydita e ko nelaɗo maki ko goɗɗum ma uyta goɗɗum o acci ɗon hadis makko on o windali mo yangi fi mum balɗe hewɗe e himo falano hendade kono yinunɗal makko ngal si waɗi tun luutodiri e sartiji ɗin ko fandi o imamul Bukhari no haɓɓude bagage mum o yaha o ala ƴettande on ɗon on hadis ɗon de donc haray e nder ko walli photo ka deftere nden kon goɗɗo goo wi mi walidi e imamul Bukhari o immoto no jemma ɓurlaabi 15 mi landimo ko honɗum immotoɗa o inni nde mi waali o mi miijitoto kala ko mi miijiti mi anditi e miijo labango fiino mi windirta fiiɗi makuji nelaɗo eno mi aynitirta fi wata goɗɗum ɓeydoto mata uyto mi tawa yo mi windu ɗum tigi fiita mi yejjito donc o immo o winda ɗum tigi so walto kadi kala kadi ko Allah holli mo ko miijiti ma ko yi o tawi ɗum ɗo no hani o winda ɗum ɗon kadi ko ni o ƴetti sarti o desidi e nder defte makko ɗen o windata hadise hay goto e fillotoɓe hadise ɓen sina kanko e on tigi ɓe yiida face à face hadisaji ɗin ko ma kanko tigi o nanira nowru makko harna nani few jogiiɗo hadis on ko ma ɓe yiida face to face o nanira on tigi kanko tigi so winda ɗum kadi o windata sina e ɓen siforɓe hoolare siforɓe hunjagol moƴƴa hara hino yankini hino mana marinedi ko ɓeɗo ƴetti hadisaji ɗin tigi tigi on e jungo muɗum subhanallah ko honɗum kadi ɓuri hawnade intabihu ya ihwan ɓe wi wondema kala hadis en wola joni ko hadisa jelwoni e nder sahihul Bukhari kala hadis mo imamul Bukhari windi ka deftere ɗon o loototo taw ha o laaɓa o juulana Allah darɗe ɗiɗi o ara o winda o ndaara si hadis on taw timmini sartiji ko waɗi kon fiyo hadis sellu e jungo makko o ara noon o winda hadis on ka deftere makko ko ni o windiri o looto o ara o juula darɗe ɗiɗi o toro Allah yo Allah hawri ndimmo e sawaba so winda hadis on ko ni o jokkiri e nder combien de temps o jokkiri ni e nder duuɓi 16 himo jindude adna on himo yangade si o wawi timmingol nde deftere makko wiyetende sahihul Bukhari duuɓi 16 donc e nder deftere nden o heɓi hadisaji guluji jeɗɗi 7275 hadis bon e defte go ɓe wi 7220 ala kulli halin 7000 on kam no timmi ɗi guluji jeɗɗi e ko fawi subhanallah ko ɓuri hawnagol kon on 7000 ɗin guluji jeɗɗi ko e nder jelu o yaltini ɗi o geru ha o heɓi hadisaji guluji 600,000 makuji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam selluɗi e ɗi sella o hawtidiri o suɓi nder ɗon tigi tigi on o 7000 ɗo o waɗi ɗiɗo sahihul Bukhari kanko tigi imamul Bukhari o maki mi acci kadi hadisaji bus selluɗi mi windali ɗi fi hon ɗum khawfan min at-tatwil ka hulugol fi wata deftere nden juutiran
donc haray ko ɗum ɗo haray inde nden deftere ɗon andi buusal andi keɓe ko honno nden ɗo wiyete ɓe innete tun ko sahihul bukhari ko non nde andira kono haray e hino inde mayre on ɗo ko selli kon tigi tigi ko nde wiyete ko aljami'ul musnadu sahih al mukhtasar min umuri rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi mi fillito inde mayre on aljami'ul musnadu sahih al mukhtasar min umuri rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi kono ɗum ɗo firti o wi aljami'u ko moɓunde on ɗum moɓunde makuji nelaɗo bus al musnadu ko waɗande sanadu kono woni on sanad ko mo kala no anda ko hombonaniri ha yettoyi e nelaɗo hay goto majjaɗo ala ton mo kala no anda kaari naniri kaari à 100% ha yettoyi e nelaɗo ko ɗum winde al musnad as-sahih ko sellude hay hunde ko tañƴini no ñawi ala nder ton al mukhtasar ko raɓɓinɗinande kono woni o raɓɓinɗinande kadi en andi si goɗɗo geri ha heeɓi 600 000 hadis tawi ko 7 000 on tun o ƴettali hay 3% ko ɗum waso winde o raɓɓinɗininde ko al mukhtasar ɗum ɗon noon kadi ko honɗum min umuri rasulillah e nder fiyakuji nelaɗo ɗin sallallah alih w sallam en andi namakuji nelaɗo to won ton mi piiji kadi ko ɓe golli haray hino sifa nder ton wa sunanihi e sunnaji maɓɓe ɗum woni ko ɓe nanira ma ko ɓe yamiri ma ko ɓe huwi wa ayyamihi e berko fewndu ko ɓe wurno ko ɓe waɗayno kon haray ko ni deftere nde wiyete aljami'ul musnadu sahih al mukhtasar min umur rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi donc haray nden deftere ɗon ko honɗum e titre nde heɓi hiɗon andi alqur'anul karim ko daalol allah subhanahu wa ta'ala e nder julɓe ɓen ahlu sunnati wal jama'a julɓe ko tata ko wana si'a hino gomɗini wondema si feƴƴi alqur'anul karim ko nde ɗo deftere ɓuri sellude e defte wonɗe ɗen e hoore leydi ndin fof haray enen ko ɗum ɗo woni ko fiɓuɗen ila yawmil qiyama haray deftere nden noon allah subhanahu wa ta'ala waɗi barke e mayre moƴƴa wono woniri noon ko fi allah nde anniya ko fi allah nde gollira o yangike fi mayre moƴƴa duuɓi 16 himo yangade allah timmini golle ɗen tawi hande e cuuɗi julɓe ka gandal woni ton a natata sina tawa ton sahihul bukhari lutta noon sinde jangede mas nde ala kay jangede paykum moko ba kala neɗɗo haray o nani fi imamul bukhari no woole imma himo andi ko hombo ma o anda kono en nanay ko heewi kon kala hettoɗo waaju nanayi ɓe inna imam bukhari fillike rawahul bukhari ɗum ɗon haray sono fo eɗen nande haray ko ɗum ɗoɗe woni ko allah subhanahu wa ta'ala okkuno o ceernojo ɗoɗe e hoore ɗum noon tawi himo marno jikkuji molanaɗi kadi himo ruuɗino e aduna e hoore ɗum himo wattanno yila fota mana e diina allah kan subhanahu wa ta'ala joni noon ɓawa gayninde deftere makko ɗo e raɓɓinɗinto par ce que wagu toon hino yahude haray karamo koɓe heewɓe jangi e jungo makko hiɓe yoni e konguɗi go 20 000 haray imam al-khatibul baghdadi o fillike immorde e muhammad bun yusuf al farbari ɓurɗo mawnude e jangoɓe kañum imamul bukhari o wi mi heɗodi e yimɓe ka imamul bukhari deftere makko nden yonayɓe guluji 90 70,000 personnes mi jangidi e mum nden deftere ka makko e fillayeji goo ɓe inni heɗiɓe nde ɓen e jungo makko direct hara ko janguɓe nde ɓen fewndo makko hiɓe yoni 90,000 guluji 90 arɓe direct jange e jungo makko nden deftere ɗon no jeeya mum karamokoɓe makko e goreɓe makko no jeeya mum buy kadi ɓe nanten ɗo joni fi mum inchallahu hino sife ɗo wano hombo masalan wano imam at-tirmizi wano imam abi hatim ar-razi wano imam abu zur'ata ar-razi kadi e imam abu bakr bun abi asim e ibrahim bun ishaq al-harbi ɓeɗo fop jangi e jungo makko ɓen ɗo fof karamokoɓe makko wonno amma mana tawayɓe ɓen o ƴetti kadi e jungo mum tawa ƴettuɓe kadi e jungo makko ɗum mana talibaɓe makko ɓurɓe mawnude ɓen wano imam muslim eɗen ande nanay e bukhari e muslim donc imamu muslim kadi ko e jungo imamul bukhari jangi ibnu khuzaima marɗo deftere nde wiyetende sahihu ibnu khuzaima ko e jungo imam bukhari o jangi abu abdourahman an-nasai imam nasai kañumma e imam ahmad bun salama an-naysaburi
Abu Isa at-Tirmizi, imam Tirmizi mo nanten o hino inni rawahu Tirmizi on kadi koye jungo imam al-Bukhari jangi, imam Abu Bakr bun Abi Dunya Husayn bun Muhammad al-Gabbani Yusuf Yaqub bun Yusuf bun al-Akhram Ja'far bun Muhammad an-Naysaburi, ɓeeɗo ɓe fop ko taalibaɓe makko wataɓe limude. si goɗɗo ɗo janni 90,000 personnes wawa suɓude ɗo ko suɓugol tun tigi tigi on berɓe naneten inde mum sownowoɓen, sen nani ɓen ɗon fof no sife anden ɓeɗo fop ko taalibaɓe imamul Bukhari rahimahullahu taala ɓe wonno. amma imamu Nawawi o wi wondema janguɓe ɓen jungo Bukhari sifotoɗo wawata ɓe sifade, ɗon on ko ɗo raɓɓinɗintoɗen. janguɓe ɓen jungo imamul Bukhari sifotoɗo wowlowo wawa wowldeɓe few par ce que ɓe ɗuuɗi ha feƴƴide. donc no ɓurano noon lollude maɓɓe Tirmizi Nasa'i Muslim ko wana ɓeɗoɗe. donc tuma nde wonno hitande 250 fergu nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam o yehi mana saare wiyete nden Naysabur, ɗum koye Thiay Khurasan o woni toon tawi mo janginde yimɓe ɓen toon. joni o iwi ka o janginano deftere makko nden ɗa o desidoyi kadi yo artu ka saare makko Bukhara. tawi noon joni fi makko andike fota yimɓe Bukhara ɓen ɓe organise jaɓɓo molanago, jaɓɓo filli ɗon wiwo men ɗuuɗa tawede on zaman sifa gon jaɓɓo ɗon ka weltanagol mo puisque tawi deftere makko nde lolli ha feƴƴiti. donc haray ko sifani wonno kañum imamul Bukhari ko naɓidiri nden deftere makko ɗon ɗe. tawi joni yimɓe no iwurde cenɗe fop aduna mo kala hino haɓɓiti yiyay mo kala hino faala nanugol jungo makko har na nani. donc haray ko sifani ɗum ɗon ɗe wonirno. amma mbadi makko ndin ko wonno ko neɗɗo daɓɓo, hari o wonano tiiɗuɗo titigi on, o wonano kadi mana marɗo ɓali ha feƴƴiti, hari mo sewno ha feƴƴiti. ko sifa noon o wonirno. ko hewnoɗo kadi ka dewal, ko hewnoɗo juulugol kanko imamul Bukhari, himo hewno kadi julde makko nden hara himo huuli Allah fota nder mayre. on ñande goo kanko imamul Bukhari seede himo huuli Allah fota nder julde makko nden, ñande goo hari himo julnude kaw julnata ɗon prix wi arnati ka dolake makko ngi fiɗimo nokkeli 17 ɗi fop kadi ɓooti. eɗen andi prix wana janɗoɓe ɓen fuuta no andi ko wiyete prix wi koko ɓaɗodiri ñaaki kono kañum waɗata juuri waɗa noon dembe. donc no muusi noon fiɗugol ha si fiɗi neɗɗo ɓuutay ngi naati ka nder lokke to ngi fiɗimo nokkel 17 ɓawa ɓe gayni juulude o inni ɓe wondunoɓen ndara nelan ko honɗum waɗi lanka nder dolokke anɗo ɓe itti ɓe tawi ɓandu fof no ɓuuti ɓe inni ko honɗum waɗuma ɓe ndaari ɓe tawi ko prix wi ari toon fiɗimo on ton ɓe inni ene hanno wollanami goɗɗum no fiɗdema. o inni wallahi hari miɗo jangude cortewol mi faalaka kuppugol jande cortewol ngol, mi yondini ɗon fiyo mi timmingol, donc mi timmina julde nden hara koye hoore yankinare. subhanallah, haray ko ni imamul Bukhari woni ko wawno. amma imamujo me wiyeteɗon Tajuddin as-Subki on o inni o imamul Bukhari etoto no ñande o ñalande. wondude koko wowɗen ɗo fof ko woni yangade fi hadis o gerayno ñande o ñande timmingol alquranul karim jangugonde hakaza. donc haray ko wanoni kanko imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala sengo kadi ka commerce, har kadi ko o commerçant jo molanaɗo wondude ɗiɗo fof o yahatano o toro goto ballal, o yiɗano toragol goto mana ko ñaama, ko yiɗno ko gollangol hoore makko tigi tigi on o ñaama ko o golli kon. kanko tigi o filli o inni wo e nder komi yangoto fi moɓugol gandal kon fop Allah subhanahu wa ta'ala kadi no newnaninmi hunde molanade, miɗo mari jawdi ko mi yara hajju hitande o hitande mi arta Basra hitande fop hari o yaha e Makka. donc bi o wawi wonande hoore makko hitande fof. no jeeya piiji ko holliri nun dal makko ngal ka commerce, ñande goo titigi on hari marchandise goo hino manque. ɓa marchandise on manque ka saare maɓɓe ɗon o addana on marchandise njulaɓe moɓodiri ɓe ari ko makko. ɓe inni men nani inda heeɓiɗo marchandise kaarijo, o wi nam. ɓe inni men yoɓima guluji 10. o inni okke, o inni yahe ha janggo tigi tigi on miɗo dartude alhaaliji an ɗin miɗo occupé taho mi jonna on marchandise on. woɓɓe goo andi ɓe yeehi hendoyaki marchandise on, ɓe ari kamɓe ɗon andi commerçant fof ko honno way. janngo mum woɓɓe goo ari yoɓimo 20,000. o inni la wallah
marchandise on simi jonnay adiɓe arda ɓen ka an ɗo ko ɓen mi jonnata, mbuuɗi kadi ko ɓewɓimmi kon ha en faram mi ɓeydata. tawa noon hiɗen andi leydi goo mi ala innitude ndi ko habbotoɓe ha suumaye hewta maaro, sukkar, farine, kala wiyete kon fof premier nécessité ɓe habbo ha suumaye hewta ɓe ɓeyda noon. on andi ɓen ɗon ɓe seedi e o imamujo ɗo anniyeji. tawile fof ko commerçant wiyete, ko wiyete commerce kon ko commerce. donc se yi Allah subhanahu wa ta'ala no sattina piiji goo haray gon sengo ɗon kaddo ko wattango yiiɗa tigi tigi on. donc hara e hoore ɗum kadi jawdi ko heɓayno kon fab ko ɓuri hewde kon ko financayno ko fi gandal. kanko kadi o moɓidirayno o ndaara karmakoɓe jannguɓe hadis ɓen fab e ɓurɓe tinnade ka l'islam ɓen o koraɓe hara ko e gundo. hara kadi o yiɗa hay gooto yo weltanomo few ko ni tigi tigi on o wuurirno kanko imamul Bukhari e arsike makko on, mana o yangano hoore makko, o ñaama ko jungo makko ngon yangi kon e hoore ɗum ɗon fof kadi o okkora miskimɓe ɓen o wallito. donc haray o woniri noon ha ko hewti terlen ko iwi e nden saare ɗon o arti e saare ka wiyete Samra Ganda ɗon, tawi ko yimɓe ɗon men ɗaɓɓirimo yo arka maɓɓe. o ari ton kono tawi o fuɗɗike nawde, o nawni nawnare nden tiiɗi, ɓande tiiɗi ɓe nattimo ka suudu makko. o waali ɗon tawi ngulendi joni no yaltude e makko moƴƴa. on tumati kanko tigi ñande goo wi o inni Allah mi torkema adna an on satti musen din tiɗirilan, Allah mi torkema joni fowtiniran sabu ƴettitugolla. o tori ɗum Allah filli ɗon o inni wonaali ɗon sina balɗe e asewere kikiɗe ɗum no hawrodira 256 hijiriya fergune laaɗo ko ɗum woni 870 jibinede annabi Isa alayhi salam, tawi nde ñande himo mari 62 ans. ko sifiɗen ɗo fi makko kon fop ko duuɓi 62 o wuuri. on tumati o faati haray himo surra e saare no wi'e Khartinak, ɗum hino anda e nder Uzbekistan on. haray nde nokkure ɗon hino anda, gaburu makko on hino anda, kala mo Allah subhanahu wa ta'ala newnani hammiri ton hino wawi juuroyagol mo. amma karamokoɓe ɓen mana ko ɓe mantimo kon, imam Ahmad bun Hanbal, imam ahlu sunnati wal jamaa, o wi ma akhrajat Kharasan mislu Muhammad bun Ismail al Bukhari. e nder Kharasan on fab sifa Muhammad bun Ismaila heɓaki e gandal. Abu Hatim Razi on ɗo wi Muhammad bun Ismail a'lamu man dakhala al Iraq, kala natuɓe Iraq ɓen ko Muhammad bun Ismaila ɓuri jangude. imam Muslim jomirawo deftere wiyeten nden sahihu Muslim, on ñande go o jogino koyɗe imamul Bukhari ɗen o wi accumi lunno koyɗe ma ɗen ko ayyo ustazuɓe ɓen, ko ayyo hoorejo yewta ɓe hadis ɓen. imam Tirmizi o wi lam ara ahadan bil Iraq wala bi Kharasan fi ma'na al ilal wa tarikh wa ma'rifati al asanid kabirun ahadun a'lamu min Muhammad bin Ismail. o wi mi anda e nder Khurasan e nder Iraq hay goto janguɗo ɓuri Muhammad bin Ismaila, ɗum ko imamul Bukhari. ko yewti ɗum ɗo ko imam Tirmizi. Ibnu Khuzaima yewti la même chose. imam Hatim Razi ko sifa ɗum yewti. imamul Hajjaj al Mizzi ko sifa ɗum yewti. imamu Zahabi jomirawo siyaru a'lamin nubala on ko sifa ɗum yewti. imam Zainuddin al Iraqi jomirawo alfiyatul Iraqi on o wi alhafizu lil ilm amirul mu'minina fil hadis huwa al Bukhari. o wi ko woni hunjiɗo gandal ngal yeesojo julɓe ɓen ka hadis ko imamul Bukhari. imam Tajuddin as-Subki on o wi kana al Bukhari imamul muslimin. imamul Bukhari ko oɗo wonno almamijo julɓe ɓen, ko oɗo wonno ñentinteɗo gomɗinɓe ɓen. imamujo meɗen Ibnu Hajar al Asqalani mo anduɗen, sarhu mana sahihul Bukhari, o wi nde Fathul Bari fi sarhi sahihul Bukhari, on ɗon o wi Abu Abdullahi al-Bukhari jabalul hifzi wa imamu dunya. o wi imamul Bukhari ko fello hunjagol, fello de gannon fello ko woni wo heƴay hoore dow ton. o wi ko fello hunjagol ngol ko almamijo aduna on non fi fiqhil hadis ka famugol mana makuji nelaɗo din sallallahu alaihi wasallam. imamu Shawkani ɗum ko omo Yemen, o wi al-Bukhari hafizul islam wa imamu a'immatil a'lam. o wi imamul Bukhari ko on ɗo woni hunjiɗo on kal islam, ko on ɗo woni almamijo imamuɓe ɓen.
kanko na almami yimɓe sempo ko almamijo imamu ɓen e ko wana ɓeɗo tigi tigi imam ibnu hajar al asqalani o wi sen udditi dambugal fi mantuɓe ɓen imamul bukhari yewtere nden juutay bindi ɗin ɗuuɗay kanko ɗum ɗo o yewti ɓe jaayi konngol ko imam bukhari ma kayno ɓe maki wondema mi waɗali e nder deftere an sellude nden ɗum won sahihul bukhari hadis hay goto sina mi lototo ado mi windudemo mi juula darɗe ɗiɗi o wi ha hande kadi mi jooɗaki fi hadis nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallama fi windugol mo ha mi sendidiri sellude ɗin e lowɗi ɗin ɗi fap tawi mi andiɗi simi jooɗi noon fi windugol ɗi haray ko ɗum ɗo o wi hay nokku kadi mi faalaka yewtude yewtere aduna sina mi fuɗɗori yettugol allah e mantugol mo kala ko mi yewta min nayi alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah simi yewta kala ko mi yewta o inni miɗo tori nde mi yiido tawi allah ñande dargal hara kadi o nangitira allah kami ño'i hay e goto mana e nder ko wuuri kon kanko allah subhanahu wa ta'ala newnanali mu ño'ugol hay ibnu adam hay e goto donc amma defte ko walli fi kon hino ɗuuɗi hino ɓuri noogay donc no jeeya e munde nde wowolɗen ɗo joni aljami'u sahih wiyeten nden sahihul bukhari wonande noddirayɓe non ɓen kono ko jami'u sahih nde wiyete e deftere makko wiyeten nden al adabul mufrad nden ɗon ko ende nde muula e deftere makko wiyeten nden at tarikhul kabir nden ɗon kadi ko ende nde muula nden ɗon ko fi wiɗen worɓe filliɓe hadis ɓen nde wolata e deftere makko wiyeten nden tarikhu sahir nden ɗon ko nde wolata ko fi tarikha nela sallallahu alaihi wasallam e sahabaɓe makko ɓen e arɓe ɓawo ɗon ɓen e deftere makko wiyeten nden khalqu af'alul ibad nden ɗon kadi ko ende woni ko muula himo mari kadi deftere to sokere fi ɓantugol juɗɗen ka julde hinde wi'e raf'ul yadayni fi sala haray ɗeɗo e ko wana ɗeɗo e defte makko goo haray hewtali en goɗɗe ɗen fi mum no anda kono ɗe yi'aka e nder ko ɗaɓɓita kon amma goɗɗe ɗen haray hino muula haray ko oɗo woni imamul bukhari e raɓɓinɗinade fota o andi si goɗɗo wuuri duuɓi 60 hino jokki gandal e façon mana sifa ɗin ɗon piiji jangugol e jannugol e ɗuma ko wuura e nder duuɓi 60 ɗum watake sifede nder 45 minutes kono haray fanude nden ko honɗum ko famingol enen heeɗiɓen fo surtout jangoɓe ɓen mo kala yo heɓu courage haray hiɗen heɓa e nder yewtere nden goo on andintingol ka fuɗɗornoɗen to wondema nenejo no joirol jano fiyo ɓiɗɗo makko on jangu haray karmakoɓe arabuɓen ɓe wi lam tara aliman illa wa wara'ahu imra'atun wo a yiyata karamokojo hay nokku e aduna on sina haray sonnajo no ɓaawo ko imma yumma makko no daditi mamo marton jajirawo daditiɗo ma en tout cas goɗɗo goɗo no ton haray sonnajo daditiɗo fiyo kaari janggo ka yiiɗa gando o ɗum noon haray karamokoɓen hino fottani ɗum noon ɗimmun ɗum hiɗen faama wondema hunde fof nde waɗirama fi allah allah jaɓayde nde hitta ka aduna ɗo walla hara o e yi deftere makko nden sahihul bukhari nde hitti aduna ɗo nde hitti lahara kadi nde mana nde heeɓi ko wiyete kon qabul kono wiyete qabul deftere nden tawa aduna on fof hittini fi mayre wiɗen nde hitti lahara fi hon ɗum par ce que ko gayni nde walli faade o hoyɗuno himo yiɗa e nela allah sallah sallam mi acci ɗon sifagol ɗum ɗon fi tami juutin ha yewtere nden e moɗon sako haaɓon don hara hiɗen faama kadi e nder yewtere nden wondema e fi goɗɗo a jangi e jungo goɗɗo tigi tigi on ma a janni goɗɗo si tawi kadi oya ɓurtoyke gandal oya kadi hino wawi yiltatagol janga e jungo oya e yiɗo imamul bukhari karamokoɓe makko hewɓe tigi tigi on jannuɓe mo ɓa o moƴƴini deftere nden sahihul bukhari allah subhanahu wa ta'ala waɗi barke e mayre buy yiltatino jangi e jungo makko ɗinɗon fof ko piiji haray ɗi tirete leeson ɗo e yi kadi jawdi ko heɓi kon kanko fop ko fi gandal o financi ko ɗum ɗon le luttiti ɓawa makko ko wona e fillede kon ha hande ka joɗɗen ɗo e yi kadi haray courage mo jogino o hande ɗe cayi kaw yehi ɗo fop wona makka madina basara kuufa sham nokkel ɗin fop ha riisi ala kaw tippade ɗum ɗo fop hara ko fi ɗaɓɓere gandal e nder duuɓi 16 walli fagol deftere fi ko accana mofte ɗen e yiile nde nafi hinde nafude nafoore mayre kadi ɗe continue ila yawmil qiyama ha allah okki nden deftere ɗon titre wonugol taw ko kayre woni si qur'ana feƴƴi ko kayre hikkata ɗon ka lawol ahadu sunnati wal jamaa donc haray defte noon sifiɗe fi gurnan imamul bukhari no ɗuuɗi fota
ko sifete ko no ɗuuɗi fota ɓanon haray karamokoɓe gono nderga la shakka miɗo andi haray woda yiɗi ɓe ɓeyditugol e nder yewtere nden ɗo seeɗa juste mi andintina ɓe en ɗuɗɗinano ɗaɓɓitugol defte buy puisque fi makko ka min ɗawa defte ɗen no windi ha yoni defte nayi tun ɗo ka kala mi daari seeɗa mi eggani e yewtere nden deftere aranere nden ko albidayatu wan nihaya li ibne kasir hiɗen andi ombo wiyete ibne kasir deftere ɗimmer nden alwafi fil wafayat ɗum ko salahuddin as-sufdi deftere tammer nden siyaru alamin nubala li zahabi nden noon alaka goɗɗo accande kala wolowo fi tariha yimɓe hadis ɓen kañum ma e tahzibul kamal haray ko ɗeɗo defte woni ko Allah subhanahu wa ta'ala newnani mi darugol e mum kañum ma e internet on kadi seeɗa fi wawgol moɓidirgol ɗi konguɗi ko nanɗon ɗo wa ma kana fiha min tawfiqin fa min Allah kala ko nanɗon ɗo tawi no hawrodiri e ko Allah yiɗi o yarli haray ko immorde Allah si faljere no ga haray ko mi woni ko falji haray miɗo yaafino e moɗon yaafino e jomirawo subhanahu wa ta'ala wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi